Kinako ya Dr. November le Victoria's Faith Ministry sinkaba faith ki ministry of batho ma sinkwa utla ni di monate Ntatai ne le mogotsi wa ka. Yeah, Ntatai, a very very close friend of mine. yes, Ne mo tharata di business that why is a ka ba moruti mara that one. yo go bolele story se se ndoko ka pelenyana jole ka letsatsi le re ke rekenya mo gotisa ke mane o kala ya ke rekenya mo gotisa elu ditse ka pele mo gotisa ke ya okay no ene se mo gotisa ke le ntate mo ga tsere se re tswa re ntate tapo o bua le ntate wa ka re kopa re kwalle ka thapelo ntate wa ka mo sheba re ntate wa prepare are ha wa prepare ne ke kwala ka thapelo Mele, kita ipel la mono. Ito apa karabo ya ko bani le sibugu. It was very honest. Very much. Very much. Honest. Yes. Una tsela batho ba ngata holo ba. Yes. Mamedi re teng he. Le kopela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry. Pastor November and the Victoria's Faith Ministry ke life mo Mphumo. Yes, mamamedi wa Motheo FM ke a dumedisa hohle mo o mametseng le hona teng ya o dumedisang ke Mphumo tseng. Mamamedi wa Motheo FM ke a dumedisa hohle mo mametseng le hona teng o dumediswa ke Oslerato Selike. Ya, mamedi hosane re a kopana taba tsa rona di ngata ho. Taba tsa rona di ngata ntshwara le mamedi hosane re a kopana mamedi qepela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke life ona jwale ha ke bua le wena tshela mamedi a karatang hosane re a kopana mara mo mamedi ke batla le tlo tseba hore why ha re le bitsa le tshwanetse ho tla mamedi ha re le bitsa re tlo ho le tlo thusala mo mamedi a karatang e bise le shano mo mamedi wa Motheo FM nxa sithi izane are bapale ka lona wena mamedi a karatang re bone ntate modimo ka tsela e tsusa ka Sunday re bone ntate modimo wa tsa bile ke bile ke nagana ke re wa opula ke la ka khata live yes at Facebook and then ke a ke etsa dintho tsa itsa qetile ke gotla jole ke tlo rapella batho ke rapella batho ke lokola batho e se ke re ta ke re ntho ne ka bile you know, I think hona jwale hona le batho ba hlahang bo le Botswana ba kile ke batla tshebeletsong rena batho ba hlahang bo Pretoria ba hlahang bo Johannesburg le bo Cape Town ba tla ntshebeletsong ya rona le ba Lesotho ba tla ntshebeletsong ya rona then nna ke dumela hore ho right hore certain things motho a di tsamaele ha ba di tseba batle ba ditlele because truly speaking ha ho right hore motho a dule mane nna ke fila ntho e yentseng hore jale kana ko le gore o tlo sebetsa hore o tlo loya jalo o tlo loya batho ba ka ra tshebeletso o tlo ba sebetsa o kopa ho tswa ho Facebook wa sebetsana le batho then I think that thing is right ka nete se ya Facebook ndintho tsa mofuta ono o jwa because bile jona kre ba banga ba di tsebe motho tlo bona ke demonstrator aba sana na ra ikona because so ntse na batho ntse ba bile lore e ka nna ba jwele se ke ya bu bantse banana re nkaya bu sangome batho ba ka ibelaela because ntate modimo ntate moruti ha ka a introducewa ele modimo ya gona go lokola maphelo a batho enele ka tsela ya go hlalosetswa go lokolotse maphelo a bana ba Israele a thusa bona ba ne ba hlalosetswa mare seng hore modimo a ka gona go thusa wena now le gona jwale batho ba nahana gore ba thusa le ba ka dingakeng ene ke re kenya ke batho ba ileng dingakeng ba hloleileng ba tla ntshebeletsong be ba tlo thusa ha hona jwale re tlo founela mme mong ya tswang Lesotho are since from March ha sale ana le boladu bo motswang ho tloa ka nkong are ne ke mmotsa ke re ne bo stopa na are ne bo stopa ntho ka etsang 30 minutes hour that means from March until Laboraro
ne ntate moruti ha sa le bolla du bono bo motswa ka harang ko bo sa stop because ha bo ne bo stopa 30 minutes. Yes, ha re bueleng yes, ha re bueleng ba re he ke a dumelana le batho ba reng ba ka nahana gore o soile le hlakoreng le leng because ha ho ya tlwaele ya gore ntate modimo etse mehlolo e hlotseng jwalo ka tsela yo a sebedisang ka yona then batho ba ka nahana ka ditsela tse ding but ho right gore motho a tlo bona modimo gore na o etsa eng what mphomo le teng le se lekele mo mamedi ke kopa le nkutlwe ke ne ke jwetsa le bogamatelong thena maobane ke mo jwetsa ke re ke se ke le ka taster matlanda le bogoni bogolo ba a ke tsebe mabaka etsang gore batho ba tlwele modimo morena Jesu ba gutlele morao a ke wa tsebe mabaka bona because batho ba le mabaka mangata ka etsang gore batho ba gutlele ba lahle ntate modimo but momamedi ke bone ntate modimo ka tsela tsosang nna bophelong ba ka ha qetile ke mmone a fetola bophelo baka from 0 a bo fetola bophelo baka ka ba sena se ke leng tsona ka baka la ntate modimo ke sa fake I saw pastors ba fake ntate le today o ntse la ba ruti ba ntse ba fake tebo ha ke ka fake ha hona ntho e ke etsang e maphuto wa ka ba itsebang e o ka thing November ena re ka e sebedisa ho mo destroy ka yona only tsa ka tse ke di sebedisa ke jwetsa batho ke re ke di reka kae yes ntate moruti only ho ka ntate moruti o eme radio Lesotho o jwetsa batho ba nke matswai a Lesotho ba nke metsi a ba futhise ka bona yes ntate radio le bo TikTok ke bua ka tsona ke be ke jwetsa re oli ya ka ke reka kae eng gaute bana ba re tla ba bona ntho tsena rena re tseba di oli di tla bo Jerusalem ke rena sa ka di tla di shopong yo shopo ke be ke ba jwetse khubedu ke dai wa ile khubedu ke dai ke be ke bua ke ba jwetse gore ke eng wa ile khubedu ha qetile ke ba jwetse gore why ke ba khotele verse bontsha gore di oli neng di tswa kwa le gale Bible so ke batla gore o tla ntonyena ke le ka modimo ile fetola bophelo ba ka ka tsela makatsang ya bobedi ka bona ntate modimo jwala a sa sebetsa ka nna a yetsa mehlolo ka nna so mo mamedi I'm 150% convinced or ntate modimo teng so le ha o ka ba ha ba jwang there is no way nka tlong ntate modimo bote ho sa le moruti ke sang ngoma ka pa November tleletse kereke I will never se ke le ka utlwa modimo ka mmona ntse ke mmona ho ya pele ke ne ke jotsa le bogamatelo maobane ke re there is something e ke ratile e ke ratang hleng ke ba khotela yona ba Filista ba qeta o tshwara Samson ba mo honya mahlo kelelo tsa ba Filista ke dumela gore dine di re batla mo honya mahlo re a ska hlola bona modimo a wa nkutla tebo re mo honya mahlo re a ska hlola a bona modimo but now the problem ya ba Filista they were late ba hontse Samson mahlo a sa ile a utlwa a taste bogoni le ba ntate modimo hence le ha sa Samson ka mahlo o mmatli Samson o batlile ntate modimo sa Samson ka mahlo o jwetsa ngwana o re ngwana ka nkise pilareng now the only thing me etsang re ye pilareng because pilara e tloa fatshe e ya odimo Samson o no batla nthe ka mo reconnecta le ntate modimo ona e ka rona tseba hore le sefapano in Jesu Kristo e sebedise sefapano hore reconnecta le ntate modimo because when you check sefapano sine se hlongwe fatshe se ya odimo ka mantswe mang ile sefapano se sebedisitswe ile poelano ya motho le ntate modimo Samson sebedise pillar as a reconciliation le ntate modimo na reconcile le ntate modimo now ke rata ntshela mo mamedi ya hore Samson a batle modimo sa Samson because a motsibile e bila a motlwile e bila ina taste so modimo le so mo mamedi wa ka rata hona le batho ba ditseng ntate modimo ene ke mo wa batho ba ditseng ntate modimo because ke motlwile mo mamedi wa ka rata ya o qetela motho ke mo ratang ke jo ya ileng a dula thuthubolong mo mamedi wa ka rata a dula thuthubolong baba ba nahana mosadi wa ya ba re backslide a kopa jo ba re backslide because modimo eno ha o tlweletse ha sa o yetsetsa letho ha sa a re backslide a ro ka ntate modimo now ke ne ke ruta ntho nga ke blela bompho motse ba medihle le ntshwarele ka pelenyana ke qetile ke ne ke ruta ntho ena ke re Samson o na sa fitile leveleng ya tumelo o na sa operating ka tumelo ntate I mean jo o na sa operating ka
ka tumelo, because there's a difference between knowledge le faith. Samson o na sa tluile tumelong. Momamedi o tla mpotsa, I mean Job. Momamedi ka mpotsa why o re Job o na sa operate ka tumelo. Ha re utlwe Job, o tla Job o bua mantswe a mantebo. O re a ditse thutubolong, o re ke a tseba. Amen. Amen. Go tlele mamedi. A re ke a tseba. Hey doc. Yena se tumelo. Ah mantumelo wena te bongo. Yena ha se tumelo. A re ke a tseba gore molopolli wa ka o ya phela. Ha qetile ba re qetellong ke tlo mo. Ka mantswe mo na tseba gore modimo ai mo mamedi ka rata. O na tseba gore there is God le hoja kana ko eo ene ka modimo ha sale ka ba bona ha. A re ke a tseba. He knew gore there is God mo mamedi ka rata. So mo mamedi ka rata ke go bole jotsa nnete. Ho na le batho ba tsebang ntate modimo rote. I know mo mamedi e wese nna ke e ka nketsa gore ke se ka backslide. Batho ba lowe ke dingaka tse kgolo tse tshabuang ha ba fihla ho nna dintho tse yentsweng ho bona ke dingaka tse kgolo ke di cancel and ho nkuka less than 5 minutes batho ba etseng bo maputo batho ba yetseng maputo ne ke rapela mosadi e mong ntate wa hae ke kae ke in Manintong e Qwaqwa ke moradi wa morena wa Qwaqwa ntate motho ya moloileng ke MM ene le MM ya kae no ntate ona wa moloi a re ke tswa Maputo ke tswa Ghana ke tswa Botswana ke na le dingaka tse kgolo tsa sebakeng seo but that woman itse a fihla ona ho nkukile less than 10 minutes hore a ba lokollohile less than 10 minutes ke eng e ka nkutli e ka nkgotsetsa mo mamedi ka ratang ash ke le a shore hleng la le tela mpona ke ne ke ruta ntho na qetile mamedi ka ratang ke ne ke ruta ntho Moses ya kena Egypt ke ne jole ka ka re ke moloi yo Karabalo Marisimolo ha Moses o kene Egypt mpomotsene e ka re ke moloi Karabalo because how no ka feta stratong seo mo bo Moses bane ba le teng a le ka harabaloi a le ka ra dingaka tsa Egepeta a tshwere dintho tse tshwanang le tsa Egepeta but the problem tshwane fapana ke mebuso kingdoms Hono fapana di kingdoms mo mamedi ka rata le hoja diketso le di action di ka re tshwana but the difference in the kingdom Moses kingdom we ayene fapana la Egypt mo mamedi le today le how ka mpona ke tshwere le tshoba le how ka mpona ke tshwere metsi but the difference ke kingdom mo mamedi I serve morena Jesu ya phela ke phulusitswe ke ngwana modimo ya rata morena Jesu ya nang le letswalo la phela and the other thing ya batho ba sa tseme it is because batho ba na relationship ya ka le ntate modimo ke ntho ya setso a sebetse ka setso I'm too spiritual ya ka relationship le ntate modimo is spiritual Sure. Yeah, it's too spiritual. Very spiritual. Yeah. Ha re buele mmeno le se Yes. No, she sa ready you guys. No. Ntate moruti la ka di sebedisa go thusa bona. Good. E bile ke sebedisa tsa ntate modimo. Ke sebedisa tsa ntate modimo. Di a tshwana. Ba sebedisa letswai, sebedisa metsi, sebedisa metsi. Ba ka tshwara le choba wa tshwara le choba. Yes, ntate. Mari kingdom. Because ba tsiba mo mama le kereke they will tell you. Ha ke tswe ke sa amoedisa batho morena Jesu. Ha ke kereke ha etswe ke sa amoedisa batho morena Jesu because that is my main mandate. Ha ra dintho tsotlhe ke mandate wa ka yona. Mami re buele batho ba ha re buele meyane mphong. Ha re buele mane yes, ho sane ka 10 o'clock. Ha ba nyoloha. Ha re buele meyane na tswa boladi ka nko. Yes. Re buele yena re matla re etsa tsena mamedi. Re matla a kampa e tshwara re matla. Hello mama ntate moruti ke enwa le kae mama re teng la tloa Lesotho le bana ba motho ba bararo ha ke baka bana ba batho ke a utlwisisa re le bomme ba seng ba hodile haholo mare he ka baka la re le bana ba motho
la tla Bloemfontein ho tlile jwang o tle Bloemfontein mme wa ka Hobane ke ne ke na le bothata ntate, ke ne ke na le hlooho. ee Jwale ke tswa boladu ka nkong ka mona. Empa ka morao hore ke kgutle Bloemfontein. Ka nnete boladu ha bo sa tswa. mama o nona le nako e kae o tswa boladu ka nkong Nqadile ka March. le mo se fetile Ee, March. March kgweding ee Mo sona sena. ho etsahetseng hore o tswe boladu ka nkong Ha ke tsebe. Ha ke Mme tsebe boladu hobane bona ha bo ne bo ha ba ba le bothata hloohong. ee Ha ke ba le bothata hloohong. Ke hlooho fela e ne opa ebe boladu bo a tswa. o no tshwara ke hlo e be opa and then boladu bo be bo tswa Ebe boladu bo a tswa hlooho ena e ne le phatleng mona. Fela jwale boladu bo tswa ka nko e le nngwe. o yentse le ile la ya kae le kae mama for ntho eo Ke ile nna ka ya dipetlele tsena tsa Lesotho empa ha ke a fumana thuso. ba ne ba reng dipetlele Ba ne ba re ha ba bone letho. Fela ba ne ba itse ke kgutlele hape ba ke ba o sheba hape. ke Ke ne ke so kgutlele. ho tle bo ne bo tswa nako e kae bo ne bo tswa neneng Bo ne bo tswa nako yohle hobane bo ne bo ka ema motho ka etsang 30 minutes fela ntse ke utlwa hore ho na le ntho ka nkong ka mona. Tla ha ke re ke fumane hore bo sentse bo tswa. yo wa etsahala mama hore bo qetele ho etsahetseng hore o qeteletse o se tlile Bloemfontein Ke qeteletse ke tlile le hobane ke ne ke bona ke ile kwana le kwana jwale ke sa bone phethoho ya ba ke kgetha hore ke hobane ke ile ka utlwa radiong ha ke le Bloemfontein mono ho na le batho ba ntseng ba thuseha ka mehlolo e baneng ba na le yona. Ke ha ke re le nna ke mohlomong ke tla fumana thuso. Mme a re ho thwe Mangane o tswile ka hara ntlo la bone. hona ha ba tlomo Ho thola hore Mangane o no ntso phela ka hara ntlo ya bona ba sa o bone. ke nnete mama o nona le Mangane a dula ka tlong ya hao Nna ne ke sa tsebe hore o teng. ee Empa neng ke mono ile wa fumaneha. O ntso fofa. ya ba ntho hloho le boladu di fedile tu mama Ka nnete boladu ha bo yo hlooho e ntse le teng le monko empa boladu bona ha bo sa tswa. boladu bona bo sa tswa hloho yona le monko di etsang jwang tsona ke qala ho utlwa ka tsona Di ntse di le teng. Hlooho yona e ntse le teng le monko ka nkong ka mono ntso le teng fela boladu bona ha bo sa tswa hohang. ya wa tseba ke ka ho ke hlolang ke le kgothalletsa batho ba tlang ho nna le mo mamedi kopang kutlwe ke hlola ke re ho batho ho bohlokwa hore motho a tla ho nna ba ithute ho etsa ntho e bitswang one on one ko dula le nna fatshe o njwetse hore ke tshwere ke maoto ke tshwere ke hloho tjhelete tsa ka di etsa tjena le tjena hore ha ko rapella ke rapelle dintho tseno kaofela because jwale ke re ke ngwa tsa ke etsa batho ba bang motho ka ba ituletse for fela mo ke nna tla ba ya ke mfhle ke mo rapelle ne ke mo rapelle jwale ka yena ke ile fela ka fihla ka mo rapella because ke bona ke ntse toilet paper ya ba baloi ba bua ka homme e mo sister wa hae baloi ba re eno ya kentse toilet paper ka pa ke ne le thushi ka nkong ba re eno re montsha boladu because re mo kentse diboko hloho wa hopola now mama ke tlo kopa hore o tlo kgutle re tlo lokisa yena ya monko le ya hloho because ha ne ke rapela ngwana lona ba ile ba bua baloi ka ho oswa kapa ke eng ke oswa kapa ke kgaitsedi ya ke uswa ha Ke os. ba ile ba wa hopola baloi bana ba bua ka ho yena hore ba ho kentse diboko hlong o ntso hopola yes and then dintho tse uswa a buile ka tsona ke tsena tse tswileng because ba buile ka ntho boladu ba bua ka Mangane now ke tsena tse ntate mo o kana le Mangane ba buile ka ba buile ka ona ke tlo kopa o kgutle mama ke tlo kopa yena ya hlo le monko re tlo ifedisa because ka nete ke hopola bana ba itse ba o kentse diboko ka hloho that is all ene bana ba itse ba o bodisitse phahle mona ka hare ene ke ka ho ntso na le semen ke ntho nyane ke 2 minutes fela ke be qetile ka sona mama Ke le ntate. thank you mama ya mamedi
ke yona ntho e tlholang ke tshwe kere it's very important le maphuto a ka a tseba hlola ke ba jwetsa kere guys it's very important gore le etse one go dula fatshe mamedi ke ba etseditse mohlala ka re bua le ma ke mme a neng a tlile tshebeletsong ausi a neng a tlile bile ho thu o tlo ntshetswa mahadi a neng a kula o bo mo rapella bile re ne re na le voice na note. le dipia ha ntate mo a re bapadisanyana okay ho tlile Hello. ausi wa ka tshwara hanyane fela o ska ba dropa hanyane fela o ke mo hopola Dr. Bire Dr. Bire o na le sefuba se sekeleng se sa loa ba mo file treatment ba mo file treatment ke a hopola ke mme a ye mona ya neng a nhlalosetsa gore o siena o etsalang ka yena o utlwa mamedi o eno a kae ga ke dule le le re le a tsamaya ka tsamaya le a tsamaya ka tsamaya le ba kae le ba kae le ba kae le ba beti wa ile mo kentse sefuba se sa foleng wa ile mo kentse sefuba se sa foleng o etsa o lo nna ha ba tla mo tsetsa mali yena o nana ke mang o bete re kae yena hobane mo a dulang teng ga bo monare mo re ntile mntho re ntile mme wa Rinjile mme wa mohlankana hae. La misa ka. Jwale ena nana ke mang go tla ke sa tshwara. O go nyalwa. Mona ya ke be. O re ma. Ke moradi wa. Ke moradi wa. Wa nyalwa. O sa tshotse motho mo nyala. O sa ba ntsheditswe madi. Ba tlo ga ntsha no ka December. Limpe 10% mo ga go. Kapati madi ana 10%. Ke izama go thata na mpona mo. Amen. So, ha le batla nyalo. Lona le inyai. Lona le inyai. Ke na maisa. Maisa. E mo ke ma. E mo ke ma. Litela ba bedi e mo ke ma. La le sa le bitsa le bitso le boma. O tsamaya motswalle wa hae. So le mo kentseng hore a kule. Motshwariste sefuba. Le motshwariste. Na le pain mona le ka tlatsa sefuba. Ya, mamedi a re bueleng. Motho ona na tshwantse wa nyalo. Ke eno o na sa kula. Ha bohloko. Ga itse diaka. Hey, o no kula. O ntate ne ke kula ha bohloko ne ke nana hore ke a tsamaya. O no nana wa tsamaya. Sefapa ntate moruti. Mme wa o mfonela ka sonta o seng. Ntate moruti ngwana ka wa hloleha ke ra ke a hlapanna mmutlise kerekeng. Belika. Ntate moruti ne ke fellwa ke moya. O kutsi nako e kae ga itse diaka? Ke kutsi 3 weeks ntate moruti. Ke tsamaya dingaka ke nwa dipilisi empa di sa nthusa. Bana ba o file treatment. Ne ke thotse treatment ntate moruti. Hono dingaka ne di re ke eng? Bana ba re ke flu ena e ntjha ene ke ene ya nou tjenana. Ka hopola. Ntate moruti. Ka o rapella. Wa ngapela ntate ka ema. Ka jeno ntse ke eme. O no tseba o rolowe mama o boleletse ntse ke bapadisa clip ya mo ba loi bane ba bua teng ho wena. Ntate moruti. Ka le hlonola ke le rapela batho ba le loyang le ba bona. Ya ba bona ntate moruti. Eno ba tsibile. Ntate. A o tlhegaitse ka o ikutlwa jwang jwale? Yo ke phetse la go ke phetse le ka jeno. Itse ba ka se mpe fa ka ke ba dumedi. A o hle ntho molekano wa o jwale o reng yena? Leno thalelo na maketse ha ka mo jwetsa na ho etsaetseng. O Jehova kana ha yo mona Bloemfontein. O teng. O le mo qoqela. Na sa tla tshebetso. A o hle a o re le bonta te modimo le se ke la dula fatshe le tsamae kereke. O no qala o tla. Ne qala o tla ntate kerekeng. O no shepa ke le tswala tshwantse o tle.
every time I tlamehile ke tle wa mama ba ntse re ke ye mara letsolo la ka le sa ntumeletse ai matswalo a sa le dumelleng a kore a le dumela le lo robala pele nomi le lo fola bo MUCC pele ya kae a le dumella hohle le dikerekeng tse ding le ikela mara le tshwanela le tle ho nna matswalo mara le banta te modimo ya skela le balahle karola le shume dikgomong tsane hle o dutse mona o fodile ka baka la ka mona a ska ba nketsa jwalo ntse itse thank you kgaitsedi ya ka thank you Tate Moruti. I'm happy for you mamedi a ke re bue le Maloisane yes kapa ne sentse le mo preferile Maloisane ke keyboardist ya ka Ntate Moruti. ke lona go bua le moloi if ne ke se life ka phone ne ke tlo le mamedisa mo moshibanona a nang jwetsa hore ha tlekerekeng o lemetse o hlabua o entse eng and romeletse voice note a re ha tlekerekeng and then o hlabua eng ka mokopa and Allah Ntate Moruti. David Maloisane Ntate Moruti wa ka. he mo mamedi ke upa ke le qoqela yena ntse re Ntate Moruti wa ka yo ke keyboardist ya ka Sunday o nromela message ore ha tlekerekeng o na tswa gigging ke DJ and then o hlabua o lemetse ha bohloko and then ha tlekerekeng ha fitla kerekeng ka nete hae o hlabua le tsone hlo and then ka nete ke ha fitla kerekeng hae ka mora nako ke bona sa dutse mana ke tsoba molatile ka poetsa etse ha ke mo bitsa modimo le tsole le nga le sebetse le ruruile ka sehlo le kobile ebile jwale ka nako ha re sa letsa re sa sebedisa keyboardist I mean re sa sebetsa keyboard because ha rena motho ya letsang o na le se moshimo a batla ke be ke mo bitsetsa ka pele ka mo shapa ka prophecy di tloa di tsa ke mo sheba moyo wa modimo rona le bomme ba babedi ba rometseng ditsotsi ba lo mo hlaba ka nthetsela Maloisane Ntate Moruti. wa o no tswa kae monna hlalosa taba tsa hao Ntate Moruti ka ke motho a tsweletsang ka ntho tsa DJ ke ne ke tswa go letsa wa gawa Maloisane airtime allocation ntho network allocation ga e tshwane le ya base battery change Maloisane network allocation in ha e utlwa fela mohatsela ya senyela so botse bo bata ho le kisi le mohatsela ke khutla o yena mametse khutla o yena ke etsa tse hle David o change up like hle monna change up like ka nnete a butwa ka change up like mamedi ke le utlwa ntho modimo e yentse batho ba ile balla ka sehlo balla ka sehlo subscriber you have dialed jwale ne ke sa maketse mosadi yana ke a thula hobane ka nnete mamedi a re o yena la o qetela ka pelenyana fela re matla mamedi re matla yo network ya hae e tsa qetile ka mo bitsetsa ka pele le tswa le sebetse e bile le ruile la left ka mo jwetsa ka re ba batla ho senya career ya hao ene ke baloi wa utlwa motho no hlabua o limetse le tswa le sebetse ka nka metsi ka mo fafatsa mme yane a bua ya rometse ditsotsi a re ke nna mentse tjena a re moshimane na gale ke batla ho destroy bophelo ba ibile ke batla motho sa pela mamedi ke mo rapeletse immediately ba botsa ba montse ke o latwa keyboard ka letso le neng le sa sebetse le neng le ko behile ka re ke motho a fumaneng stroke like le batho ba mo hlabileng ke batho ba boneng a ba tsebang ene ba mo hlabile di pointing tse ba tsebang hore ba tlo mo destroya o ra ska hlola le keyboard a ska hlola DJ mamedi o tsile mane letso le sebetsa o ile ba latwa keyboard ya connector ya ba ya letso a ba letsa mo mamedi in shock to hlola ke jo tsa batho wena ntebo le mo mamedi wa okay o ne re ne ke re ke nagana le mo
ke mang ya ke Vincent ya tlileng a ruruile a tlileng a re buele yes jo yeno wa tsosa Yes. yeno nana le tlalo la eng sefahlo se ka reng ke mele kaofela mele kaofela ntate moruti yena Mamedi no tlo re crocodile o so bua le moruti November le ka Vincent moruti wa le kae re teng moruti voice o ke ngwe ntse robetse ke flu ke moruti se fela lentswe ntate wa tla ke rekeng ebile o nromeletsa o njwetsitse o nrometse WhatsApp o njwetsa gore sefatlhego sa se senyehile le mmele wa hao ke la kopa se mphuma kopanya ke moruti and then sepata ha ke tswa doctor ne se ke ela fa taba hore ke fumane sick note vo ke tlo itse mosebetsing so matatsane ke tsaya lo file ka ona okay then ke fonela le moruti mosiare ke le ka koloi tata moruti le go ga bua o bore ke tle ke rekeng hosane and my hair ne tshwantse be ke na le letswai le futang product ke rekeng le moruti e jwale ka nako eo ha ina se ke tsabe a hole le moruti ne ke ikare ke lahleletswe di-peanuts le di-raisins se sefahlego mo Mamedi motho no na le jwalo o tla rona ka rona lahletswe di-peanuts ka sefahlego e ka rona ha se ka di-peanuts le di-raisins o bua nnete mo Mamedi o na tswile dintho tse tshosang a tla ke reke wa tla ke rekeng le motho ka ke rekeng ene ke tlile ke rekeng tsela le tshepo ke rama mo ke tlo tswa mona ke le right o ke nne ke moruti wa rapella batho ba bang o sho mo run di business wa tlata ka yena wa tla ho nna o mpotsa na ho itse nga sefahleho sa ka fihla ka hlalosa ho etsetseng wa shapa ka profesi ka hopola le se ke lebetse ma ka hopola ka morao ebe le hore ntate moruti o fihla a nka metsi a noka ka Bascom o tsetse metsi a noka ka Bascom le product ne re sebedisa sonta seo ene modu bo ke hlobole a ga ba le tsalo ne ke sa o lo hlobola pela batho ke hlobole se fela smart fela wa ke phamise matsoho wa tsala ka pele wa tshela ka metsi o tso o nhlatswa le pera wa tshekela ka morao wa hlatswa wa ntloela wa khotlela ho nna papa wa sokreti la mise matsoho wa hlatswa wa re modimo wa ka ke rapela ha tloa mona utlwa something a se tsebe hore di hetse kutlwa melwa ka re ntho ke ya philwa tapola wa bona ho iphila wa utlwa e ka rona e ka re wa philwa ka mahlo ka mahlo ke re o la le ntho ka phila ntse ke tlosela tla la khale o sa le leng ke kutlwa jwalo le mokuti le so le light basic ka sa spark le lona ka le lore ke o kheta o lwa ntse phila mo no ke rata de mokuti ke right ke isama bo sa hlemo o tshama bo yo Vincent re a leboha ntate re a leboha le mokuti o le bwana ho ka nnete saba sa first aid se tsebina sena le mang ha ne ba ka tseba Victoria's Faith Ministers ona ka mamaketse mo ona magante ko bana a tseba matla modimo a tutse mo ene le family ka ile kerekeng mo ka ile kerekeng Victoria's ka o bana ka mora o ke kerekeng a bona ntate modimo ho wena ka bona ntate modimo ho nna. Thank you so much Vincent, thank you so much abutwaka, thank you so much Mamedi. Nna ke qetile mantswa ka o qetela ke hore mo Mamedi when Lazarus a kula ke ba tsebisa Jesu hore Lazarus a kula ya ba Jesu o inkela nako ya hae o fihlela Lazarus a shwa a babile a tshwarela lepato a patua a babile a bola mo Mamedi itse a sa bodile Jesu ya kaiba hona atla e mo motho tla re o baneng Jesu a sa ka tla ka yona nako eo o Mamedi ka ratang e ka re Jesu o fuwe mandate o tsatsena a o fitiseditse ngonna mandate wa Jesu it was to prove the enemy wrong. Jesus, amen. Mosebetsi wa Jesu ene le prove la enemy wrong gore mo bolayeng Lazarus le mo kinye le bikeng
a be a bole but ha ke fihlile nna ke le morena Jesu ketso yeno ke tlo le prove wrong ke tlo fetola leshano nnete yeo satana e entseng ka level morena Jesu ile fihla a etsa leshano mamedi phase 6 I get fake, I will never fake. Because unto Mudima be Mudimaka. It's on a handle le morena Jesu. I leng I fa barutu ba hae. I fix it on. O mamira garata. Ha kena taba o yentwe e. If unu ka iketsetsa favor ya o rotswe ka tlunya ha. O hlolele tswalo tlola ka o se nantse ka bu. O tle tshebeletso mo mamedi ho sane. Ha rena tshebeletso ke thusa batho mamedi ho sane. Itlele ke sebetsa batho mo mamedi itlele ka 150 o itlele le tshento ka sebetsang ka di o ka reka ni product ka yona. Only 150 mo mamedi ka rata ntla go bontsha hore o yetsa. Mo mamedi ka rata modimo ntlotseditse o fetola satane di nnete tsa ke di fetole lesha batho ba tla ba qakeile ba hlolehile mara modimo ntho e beile modimaka e fetola di nnete tsa satane leshano ke nnete ha o sebetse ke nnete o fasitswe ke nnete wa kula ke nnete ka ofela ke di nnete tse tsalang bophelo ba mara tlholo yo ntate modimo re beetsile a re ka file yona phase 6 mane e le kana o ka fetola di nnete tseno leshano mo mamedi never allowed to agree ska dumelana le satane le se o a sentse bophelo bao ibe so inehela because ntho e etsalang bophelo bao a khathaliki ka khathaliki modimo rona na le matla o ifetola mamedi wa ka ratana ke kopa fela ka pelenyana phamisa matso a o amohele morena Jesu phamisa matso a e re morena Jesu tsatsing lena ke dumela ka pelo yaka ke bua ka molomo wa ka hore o Kriste hore o mora wa modimo le hore o swele hore nna ke be le bophelo bo sa feleng e re morena Jesu ke a leboa ka monyetla ona ke o amohetse ke ngwana wa hao ya pholositsweng go tloa tsatsing lena mamedi kopa rapela modimo wa ka ya lokileng ntate wa rona ya lokileng ka lebitso la Kriste bana bao ba mametse radio ntate wa ka lokileng ke ba rapela ka lebitso la Kriste e leng lebitso leo re le fuweng leo re hlolang ka lona leo re atleng ka lona modimo ka lebitso le nyupisang le o senya dinnete tsa baloi le dinnete tsa satana papa le o sengwana bana ba o ke bana ke ba tlisa wena modimo ka lokileng ke ba dedicatela wena ke ba tlisa wena ke re ke bana ba bona modimo ka lokileng le tsona hao le dilo di mamba phela bona ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth in Jesus name re a le bantate amen ha re kopana mamedi ka rena text phase 3 kapa phase 7 phase 3 kapa phase 7 bore ya kereke ya Dr. November ka koloi o driver ka re Grootsley Street o fete limo o fete Modriki ka lefting ya o tla bona structure se seholo o kena mono wena mamedi nomoro tsa rona tsa mahala ke 078 398 3446 078 398 3446 nomoro tsa bobedi ke 079 083 3833 079 083 3833 office number 051 011 4977 051 011 4977 mamedi ka rata ka re kopane mo sane ka 10 o'clock face 6 God bless you tebo ya leboa doc thank you papa man